Dobar dan, ja sam Sani i ovo su Sani Positive Vibration. Ja znam da svi znate da sa mojim malim videima u stvari odgovaram na neka vaša pitanja, rješavamo nekakve, nazovimo ih manje ili veće probleme i skidamo nekakve kuriozitete koji nas muče na različitim temama. Uglavnom sam self-healing coach, imam preko 20 godina iskustva u ovim tehnikama, različitim tehnikama, nazovimo to tako. Napisala sam 2 knjige, odnosno jedan mali dijario, jednu knjigu koja vam može pomoći isto tako da aprofundirate neke argumente vezane za meditaciju, za čakre, za utjecaj boja na naš život, za vibraciju i tako dalje. Zove se, uglavnom štampana vam je na talijanskom i na engleskom jeziku za sada i možete je naći preko Amazona. Uglavnom, današnja tema na vaše pitanje, ja se malo ispričavam zato što me grlo me malo bolilo, ali nemam koronu. Zato nisam odradila meditaciju koju sam, namjera je bila ovaj tjedan raditi meditaciju, a sljedeći tjedan dotakniti temu o anđelima koju ste me svi pitali. Dosta ljudi me pitalo, naročito zato što postoji u grupi naših ljudi preko Facebooka, preko Whatsappa, Vibera i tako dalje. Mi smo stvorili malo tu grupu i naćete Sani Positive Vibration grupu na Facebooku gdje možete podijeliti s nama vaše interese, vaše zanimacije, vaše kuriozitete ili vaše iskustva. Čak naprotiv i postavljati pitanja. Znači, mi smo bili stvorili jednu grupu gdje smo kako bi se to reklo, ugostili anđele, jel tako? I svi oni koji su znali, koji su sa mnom to radili, ja sam im zahvalna. I to je jedan argument koji nam se više manje svima jako puno sviđa, jer svi znamo da su anđeli jedna jako lijepa realnost u našem životu. Ja sam zbog toga danas u stvari željna podijeliti s vama ovaj video koji bih nazvala u stvari kako uvesti anđele u naš život, kako dozvoliti suradnju anđela u našem životu. Tko ne voli raditi sa anđelima, i to isto u potpunosti razumijem, zato što nismo svi na istim način, svi se ne obraćamo na isti način u životu i svi ne rješavamo naše probleme na potpuno jednak način, znači sve je to skupa razumljivo. Tko ne može tako, nije željan recimo uvesti anđele u svoj život za pomoć, imaju od krug života prethodni video koji smo napravili je malo više realističan i radi se o coachingu, jel? Tako da je na sličnoj temi, samo što isključuje argument anđela. Ovdje ću vam ja danas prikazati jedno jako lijepo i jednu zanimljivu tehniku s kojom ja često puta surađujem kada mi nešto treba ili kad se osjećam malo možda i nemoćno ili neracionalno ili se nalazim u situaciji da uvijek reče, znate, kad dignete ruke gori i rečete Bože daj ti jer ja ne znam gdje udaram, danas ću biti samo plava. Znači, bez predrasuda, nema veze sa religijom, nema veze s ničim, ima veze sa energijom, sa vibracijom, sa frekvencijom ljepote, topline, ljubavi i zaštite. Ok, znači ja ću vam sada pokazati na koji način ja upletem svjesno anđele u moj život. Zato što jako puno vjerujem u njih, oni su sastavni dio moje svakodnevnice i ja volim njihovu suradnju, volim sa njima surađivati. Tako da, eto, sa zadovoljstvom za sve one koji ste me pitali kako u situacijama u kojima možda nemate snage, nemate volje, ne možete baš koncentrirati se na neke određene specifične meditacije i situacije, mislim da vam ova tehnika može biti od pomoći. Evo, ja ću vam sada približiti ovaj dizajn koji ja obično napravim. Nadam se da ćete vidjeti. Ok. Vidite? Sad ću vam ja to specifično sve skupa objasniti. Ovako, znači,
U prvome krugu kojeg radimo, znači ovdje u centru kruga, ja to zovem naši konsiljeri ili naši savjetnici, gdje neko može, kao da sazivate grupu, kao da vam je nekakav biznis sastanak i vi ste veliki nekakav menadžer ili direktori. Shvatajte vaš život kao da je jedna velika super multinacionalna organizacija, jer je to vaš život i to stvarno tako je, naročito nama mamama koji organiziramo sve, i kuću i dom i muža i dicu i sve po redu, i šta više stavljaš, više toga dolazi, jel tako mame? Mi to super znamo i znamo kako na nje. Ali ne samo mame, žene općenito. Jel? Znači, u prvom ovome krugu, u centru, vi možete izabrati da li će vam ti vaši menadžeri, savjetnici, marketinški savjetnici, kako želite, biti, nekome je to Bog, nekome je to Isus, nekome je to Buda, nekome je to Rockefeller zato što ga zanima financijska situacija, ili više tih autoritarnih osoba koji su imali određen uspjeh, osoba fizičkih ili spiritualnih, koji su imali nekakav uspjeh i nekakav potencijal i nekakvu energiju koju vi mislite da bi vama mogla biti korisna. To vam je kao glavni i osnovni stol gdje vi stavljate krug vaših uspješnih ljudi, odnosno uspješnih energija. Zašto to radim? Radim na način da privučem energiju koja ima potencijal uspjeha u kojemu ja želim postići nešto, i ja ih stavljam zaista svih zajedno. Ne biram samo jedan, možete vi se koncentrirati na jedan element, ali ja u ovome krugu objasnit ću vam poslije, stavljam sve elemente, radim paralelno na više stvari u mome životu, tako da u mojoj striktnom krugu mojih savjetnika nalaze se jako moćni, influentni ljudi ili žene, muškarci ili žene ili anđeli. Ja recimo stavim uvijek Isusa, jer za mene je njegova ljubav nešto neovisno o religiji. Nemojte me krivo shvatiti, ali to je meni nešto jako, jako bitno i mislim da je njegova riječ jedna od najvećih moćnih, njegovo učenje, od najmoćnijih na svijetu. Ponavljam, neovisno o religiji. Znači tu stavim recimo, s obzirom da se bavim coachingom i healingom, i ja recimo imam jako veliko poštovanje prema Louise Hay, znači stavim i nju na moj stol. Napoleon Hill koji je recimo u coachingu napisao knjige i tako. Ovisi, nekada ih promijenim jer moja organizacija vam je super, ja sam vam jako kreativna, jedno jutro se probudim na livu nogu, drugo na desnu, tako da mi uvijek neko drugi treba. Eto, znači vi možete prvo malo odrediti šta je za vas i koji su vama, kako bih rekla, koji su vama savjetnici u ovom trenutku potrebni. U drugom krugu, koji može biti malo uži, nebitno, zato što ne morate puno pisati, samo oko tog jedan manji krug napraviti, napišete anđeli, 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 anđeli i možete obojati nekakvim bojama. Već ćete i u knjizi, ako ste pročitali, pronaći po čakrama boje, 7 osnovnih boja po kojima svaka od njih ima određenu energiju, tako da možete i na taj način podijeliti već vaš krug koji imate. Zatim, treći krug koji je ovi najveći, i sve vam neka vam bude otprilike kao da je jedan veliki mandala. Ja se ih ovdje podijelila na ove grupe, čisto da vam bude preglednije. Vi možete imati 7, 8, 10 razdjeljaka, nebitno. Recimo, ne trebaju biti ravne rige, jel? Ne treba biti ono baš krug kao da je pravilno podijeljeno, kao da je mandala u kojem možete vidjeti crtati i napisati. U tome dijelu, znači ovdje u ovome dijelu, vi ćete napisati vaše želje. Sve što vas zanima, sve što želite. Podijeljene po sektorima, jer u zadnjem krugu kojemu ćete napraviti, vi ćete pozvati anđele koji su specijalizirani za nešto. Eto, zato ja kažem, znači postoje anđeli koji su koje možete baš, znači osim glavnih anđela u životu vaših savjetnika, vaših spiritualnih vođa, mi možemo specifično za jedan određeni sektor u našem životu pozvati determinirane anđele. Recimo, ako me zanima moj fizički izgled, želim smršaviti, želim vitalnost i energiju, to možete podijeliti na više sektora svakako, ali možete i recimo
pozvati jednog anđela kojega zovete anđel fizičkog dobrog izgleda i zdravlja. Ok? I dajte, možemo te mu dati čak i neko ime koje je vama blisko ili koje po vama predstavlja ono što bi za vas bilo najidealnije. Znači elegancije, sportivnosti, izdržljivosti, šta god je. Znači tako vi njemu dajete to ime. Zatim recimo prosperiteta, anđeo prosperiteta i ispod njega možete napisati novac koji vam treba, što je prosperitet za vas, što vama treba u životu da se realizira vaš životni prosperitet. Onda možete anđela ljepote, ne samo fizičkog zdravlja, recimo da taj anđel ljepote donese u vaš život ležernost. Jer šta je ljepota? Ljepota je nešto što vas upliče u vaš kontekst svakodnevni i dozvoljava vam taj osjećaj da ste vi u harmoniji sa svim. Ljepota je nešto harmoniozno, nešto lijepo, ugodno oku, ugodno našem njuhu, svim našim čulima. To je ljepota. Znači možete pozvati anđela ljepote da interferira na vašu svakodnevnicu, da možete promatrati ljepotu, da možete uživati u ljepoti, da možete imati oči, vid, sluh, njuh za sve što je lijepo i što vas okružuje, ili da vi možete to izraziti preko sebe. Anđel ljubavi, znači možete ga nazvati Kupido, ali anđel ljubavi koji vam omogućava da pronađete osobu koju želite, nabrojite njegove karakteristike ili njezine karakteristike. Možete dodati anđela karijere i tako dalje. Znači u prvom redu se radi o tome da stvorite ovaj krug. Izgubila sam papir. Izgubila sam moj krug anđela. Znači, u prvom redu mi ćemo raditi na tome, oprostite, malo sam se izgubila, radit ćemo na tome da napravimo za svaku sektor našeg života, kao što smo radili na krug života od Anthony Robbinsa, samo što ovdje upličemo naše anđele kao savjetnike za naš uspjeh. Oni su naši, u stvari, pokretači. Onda ćete raditi i izvan toga kruga, vidite, dva manja kruga. U jednom krugu možemo staviti kao da je krug blagostanja, benedicione. Šta znači benedicione? Kao da vam neko reče sa božanske strane. I u tom krugu ćete staviti za sebe i za druge, ako nekome želite poslati tu dobronamjernu energiju. I za sebe, ili da vam benediče, odnosno da vas, kako bi se reklo, pričesti vaše najbolje kvalitete. Jel tako? Znači da interferiraju na to da ako ste vi po prirodi koncentrirani, uspješni, simpatični, puni humora, imate šta god je vaša, da to vam benediciraju, odnosno da vam daju na to energije još više, da to bude sastavni dio vašeg života, ali isto tako da pošaljete to i to možete napisati, recimo ako znate da bi nekome to koristilo u životu, bez da to vi rečete toj osobi, odnosno zatražite od vaših anđela da pošalju na taj način takav tip energije u osobi do koje je vama stalo. Znači bez da se vaša energija miješa u to, nego samo da tu kvalitetu, istaknete tu kvalitetu i pošaljete osobi koji to treba. U drugom krugu, koji je ovdje ispod, vidite, ja ne znam je li se vidi dobro, evo ovdje, znači to vam je krug zahvalnosti i vjere. Znači na taj način ćete dozvoliti sebi da izrazite zahvalnost za sve ono što imate i vjeru i povjerenje koje vi imate prema anđelima da sve ovo drugo što očekujete da će doći na vrijeme. I u tom malome krugu možete samo, ne morate tu puno pisati, samo male tako nekakve izraze. Nadam se da ste me dobro razumili. Znači već ste ovdje u glavnome krugu napisali bitne stvari. Ovdje možete samo reći recimo hvala na dobroj energiji, hvala na vašoj pomoći, ja znam da ste tu ili tako nešto. Znači zahvalnost i povjerenje da će se realizirati sve što ste zaželili.
I treća stvar, ja ih zovem kvadrat anđela ili kesica anđela. Možete je napraviti kako god hoćete, ja sam je malo stavila u kockicu da bude, jer ja volim krug, a kocka mi je uvijek nešto kockica, to su po meni sve te kvadratne stvari nisu baš bliske, jel? Znači u toj kockastom dijelu ja sam stavila sve čega se želim riješiti. Recimo ako se želim riješiti umora, težine, viška kila, nezadovoljstva, tuge, čak i ljutnje prema nekom, ili postavim u tu kesicu i rečem anđelima, vi se pobrinite oko toga da udaljite to iz mog života. I između te kesice i ovoga glavnoga kruga, vidite, kao da se napravila jedan mali, jer vidite, čekajte, vidite ovu rigu ovdje, tak, da, ta riga, nju zovem barijera loših misli, znači odvoj moje pozitivne misli od ove kesice ili od ovog kvadrata koje ću prepustiti anđelima, odnosno nazivam je barijera svjetlosti. Tu distancu koju uspijem stvoriti, zahvaljujući anđelima koje sam zamolila u mom životu da budu dio našeg života, eto tu energiju dozvoljavam da se manifestira u dobro, da se transformira i da udalji od sebe, jel, zahvaljujući njima sve što mi ne treba. Eto, dragi moji, znači kako uvesti anđele u naš život, jel? Evo, to vam je jedan od primjera na koji ja radim. Nadam se da ste sve razumjeli. Ako vam nešto nije jasno, ako imate pitanja, pišite doli ispod u YouTube-u, u Messengeru, nađite me na YouTube stranici Sunny Positive Vibration, ali isto tako i na Facebook stranici, na Instagramu. Sve vam je pod istim imenom Sunny Positive Vibration. Tu vi možete direktno čatat, pisat i možemo zajednički eventualno izanalizirati i tako pomoći i sebi i drugima. Ako vam se sviđaju moji video, podijelite. Dozvolite i drugima da dođu do tih informacija ako mislite da su vam od koristi. I ja sam vam zahvalna jako puno. Naša grupa je u kratko vrijeme postala, preko 250 ljudi se upisalo. Imamo tisuće i tisuće vizualizacija i ja sam vam zaista od srca zahvalna jer sve to radimo skupa. Ja bez vas ne bi imala smisla. I drago mi je da mogu moje iskustvo ili moja nekakva vrijeme koje sam uložila u čitanje, u tečajeve i u rad podijeliti sa nekome kome je to potrebno. Hvala vam od srca i sljedeću sedmicu, ako me grlo prođe, da vam ne bi bilo ovako napravit ću vam meditaciju za ugodno bučenje i za počinjanje novog dana. Hvala i ugodan dan vam želim.